Počitovani patrače, dobri večer. Na počatku televizijnog magazina opatrime jaki prilohi naša novinari za vas porihtali toho tižnja. Tak jak co kiedy lastovka lapa muhi, ta ščasu načas i nas doruši zo skridlom. Tak i ja zo s mojim stihom probujem doruši z dušu da čiju, ceplu, ta kad mi še uda doruši sto tu dušu i može budu rozbudzi, staveć ja zadovoljni i ščešljivi. Jakie to velike kad će zidu dva tvorenja, Bože i ljudske. Pijatog večer u ruskim keresture na okreme torženstveni sposob predstaveni ostatnji Kostelnikovo umetnički literaturni djela, ktorý poteraz neobjavljivani na ruskim jaziku. U človekovim životce, kedy postoja veľo važnejší stvari, nažalj, jak co poezija bo ih varja, že kad čud zela vec poezija cihuje. U organizaciji Novinarske asocijacije Rusnacov u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacov 12. i 13. novembra organizovana edukacija za novinarov i redaktorov, ktorí informuju po ruski. Voljel bim kad bi sme vece nie bešedovali o nasilstve, ale o sportu, kulturi i mladeži i tedy budzeme znać, že sme zakončeli z nasilstvom. Od 16. novembra počina z robotu Caritasov centar za sluhanje Nitka. Každe, kad počustuje, že ma da jaki problem, abo ma potrebu, že bi ho dahtovi sluhal, može še javic od 20 po 22 odzjen od ponzelku po sobotu. Jak so to i rozumljive u takih nahodoh, rezultat bul u drugim planu, a fotbalere odbaveli zmahanje u opušćenoj atmosferi. No, kad bi še patrelo ljem na rezultat, bikičanje nje buli dobri domašnji, bo pobedzeli zos 5-1. Toticu nje naščiveli ješenjski tizenj modi, nje vidzeli interesantni reviji mladih dizajnerov, kotri žadaju ohabit šljid u tim Švece i tak potvrdit svoje mesto u njim. Tu slovo tak volane i visoki modi, ktorá najčastejšie nje prilapljiva u každodnjovim živoce. Jak i prešlo tižnja i u nješkajšem magazinu se hodni vidzic jaki zmisti zme zaznačeli na tohoročni Kostelnikove ješenji. Našo novinare u tižnju za nami provadzeli podiji na tej kulturni manifestaciji u Kocure, Ruskim keresture i Đurđove. Z ušnikom na tvari, mili školjare, švetu požadajce, dobre rane. Već pred lušce, po istej drahi. U ramikoh tohoročnej kulturnoj manifestaciji Kostelnikova ješenj u Kocure u osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo otrimana literaturna programa, na ktorej še školjarom predstavila poetesa Ksenija Ljikar zos Mikloševcov zos Horvatskej, a druženje zos školjarami predlužela Melanija Rimar, redaktorka za Hradki. Mikola Šanta, odvičateljni redaktor vydavateljnog odzeljenja ruskog slova, pripovedal školjarom o tvorčosti Havrila Kostelnika. Ljubim kad pridu pisateljke na hodini i čitaju pisnjočki. Mnje še paši, že menješka sluhali pisnjočki, pači mi še, že prišli pisateljke i da še upozname i jedna pisnjočka o palačinkoh. Ti še popočela? Hej. Mi ljubime baš kad nam pridu pisatelje i kad nam čitaju fini pisnjočki. Najkraša mi bula pani palačinka. Mnje še bar spatjeli to ti pisni, čo nam čitali. Išel baran po moste. Tebe? Mnje še šitsko počelo i pisnjočki i pripovetki i take. Tebe? I mnje še šitsko počelo. I mnje. Stretnuce i druženje s pisateljami je najljepši sposob za motivovanje školjarov, že bi čitali poeziju i prozu. Knjiška hoć keljo, nješka može biti straci na svojim
v svojej publiky, poneže známe, že všetky Nješka barže obracajú ku internetu i tih drugih možljivosti hasnuju tehničnih. Knjiška, po mojim dumanju osobnim, da su nezamenjive. Holjem ja osobnje najvoljim kad knjišku trimam u rukoh i kad možem prečitati tekst, kad go vidim z očmi, ja kad čednim za kompjuter pa već rozpatram i z ozmišom mušim sebe prenahoditi s scem, a djeci dumam, že na tot sposob najljepše možu dožiti to co avtor cel povest, keď z nim komunikuju osobnje, jak keď prek paperu. Oni možu knjižku kupiti, lebo dostat, ali kad pisatelj z nju pridze i kad on pred njima z te knjižki prečita, da so već to všelijak djecom poriv, že bi sami ju kupili, ali to co važne, co ja všeli hasnujem na každem literaturnim stretnucu, ja ih tako i povolujem na sotrudnictvo za Zahradku i všetky še mi poznáme, ja sotrudzujem s decmi, s učiteljkami, ja ih da bome vše povolam pisati do Zahradki, bo to u stvari draha do tvorenja, do pisanja. To ti pisni nastavali spontano, u nejakih mojih šljebodnih hviljkoh, ani som še ni nazdavala, že jednoho dnja ih budem da komu čitac, prezentovac i naiste mi milo, že kad bi še to ta knjižka jednoho dnja i zjavela i dostali u školjare u školoh u Vojvodini, a baš i u Horvatskej i že bi mali dzep čitac. Dzeci inspiruju. Takže keljo jim važno, že bi pisatelj prišol gu njim, isto teljo važne i pisateljovi, že bi bol pri dzecoch. Može biti pisateljovi to išće važnejše, bo dzeci to maju, to dožiju, to stretnuce i zabudu, ideme dalje. A pisatelj coška z toho ma, vicanje, coška vežnje za sebe. Redaktorka Zahradki Melanija Rimar najavila robotnju za dzeci o pisanju stihoh, a povolala i kod curskih školjaroh i učiteljki na sotrudnictvo, že bi jej pomogli kolo za zberovanja starih ruskih pisnjoh. U programu učastovala špivačka Tanita Hodak. Na ribovim hvostem. Jak co lastovka, lapajući muški pred dižđom, s kridlom u ljetu doruši i tebe, tak i ja, zo slovami, dzekedi dorušim dušu da čiju, ceplu i vlažnu, skritu od hroženjog toho šveta. U Ramiko Kostelnikove ješenji Olena Plančak-Sakač i akademik Julijan Tamaš i kod curskim čitačom predstavili najnovšu zbirku poeziji Vselenska čarkotka, čiji autor Mikola Šanta. Ja poetov razlikujem na ozbiljnih i neozbiljnih. Ozbiljni to znači, že ih ja možem čitati svih dobrih poetov i ih čitam i svetovih poetov. To znači, ne uhozime do te relaciji, to hiljo velikih, to je mali, to nije važno. Ali čim doživjeti takvog od poetov, ktoré vam se opštuju jaký vážni, pravdi, oživoce, jazyčno čisti, produktivnih i tako povezni vytrošenim jezikom, kad se opštuju ozbiljni poet. Mikola spada do tih poetov. Druge, co bi vam povedal, že on ruša za jednom ambijentu, v ktorom žije. To povedzme volal, v ktorom hlavnim poezije ľudia lebo ne čitajú, lebo ne dbaju, lebo nie dumaju, že to važne. Međutim, i u takim sredku sve možda iz impulsi, koji je dosta provokativni, da biste napisali dobro pismo. Ja už dlhší čas pišem prózu i tu poeziju pišem tak, jak bih mu to rel, z času na čas, už nie s tým intenzitetom, jak to bolo skorej. Međutim, to trimam veljo do tih pišnjah, bo oni hviljki, či emotivni, či refleksivni, či už jaki su, ta zaslužuju, že bi boli zapisani, moje rozdomovanja. A co što dotika nješkoj šo večara, milo mi, že še zjavila taka nahoda, že ľudia, ktorí evo na tej krásnej chvíli majú naspravdi majú druhej roboti, orušeju i tak dalej, to valali, ja znam jak še tu žije, bo tu žijemo 40 roki i bar mi milo i podzikovni sam každomu od njih, ktorý prišol i vidvojil čas za toto. Mi ne vyberáme jedni druhih, to nás ktoška vybera. To isti hutori, ti še narodziš, a ti nje, tebe povolam poznejše. On našel sposob
Piražec stredok bez ohľadu, keď on skromný, lebo duchovno primitivnih je, tako smo on dostatočno mocni za impuls jedne ozbiljne poezije. Takže ja prosto Nikola Šantu čitam jako ozbiljno poetu. Tak jak co kada lastovka lapa muhi, ta z času na čas i nas doruši zo skridlom. Tak i ja z mojim stihom probujem doruši z dušu da čiju, ceplu, ta kad mi še uda doruši sto tu dušu i može budu rozbudzi, staveć ja zadovoljni i ščešljivi. Jak je to velike, kad će zidu dva tvorenja, Bože i ljudske. Piatog večer u ruskim Keresture na okreme torženstveni sposob predstaveni ostatnji Kostelnikovo-umetnicki literaturni djela, ktori poteraz neobjavljivani na ruskim jaziku. Kultura to vycahovanie toho, co u prirodi šedzi v zarodkovej formi. Časť umetnických literatúrnych dieloch, ktorý doktor Havril Kostelník napísal 6 mešaci pred svoju tragičnú šmercu, interpretovali našo najúspešnejší recitatore i ich dlhoročný mentor Mihajlo Zazuljak, a so s numerami ozbiljnej muziky, ktorá še prepletala medzi nastupami recitatorov, večer pošvecený tvoriteľovi našej umetnickej literatúry prikrašal tamburový orkester zo Subotici. Думам, že popri muziky nájsť sa jednoho takového kvalitného orkestru, co predpostavím, že še u budúce budeme namáhať, či taco podobné, či znova dajaký druhý večer klasičnej muziky. Думам, že ošviželi, prikrašeli to tí noví eseji, noví tvory Havrila Kostelníka. I ja ich prvý raz, jak Odišický druhý, Neška som ich prečítal hlasno, ale mal náhodou prečítať o privychtovaniu toho, až sme še Nikola Šanta, keď mi poslal. Bolo to i veľa vecej toho, ako sme še obávali, že daco nebude dlhé, daco i skracované, povyberané toto tak, co po našim dumaniu bolo, že toto bude také najupečatlivšie. Hej, to rekord zdobud želenidlo na šnihu. U tým počnižníky prehvareli u mne. S tichým pokorným hlasom. Nenavoluj nás kvecom, bo miljen preteči kveca. Od nas išće poduvuje žima, bo nas chudobstvo žimi povilo, keď sme še narodzeli. Vidno, že to písal človek, ktorý má bohaté i veľké životné iskustvo i na interesantný spôsob nájsť sa prejk kveca. Von spatra i smysl života i ľudzoch i vopše on jak teolog i odnošenje i ku Bohovi. Думам, že to vredi bude počítať. I naraz się zjawi triumfalna dumka u mojej duszy, jak odruch z Bożego Kweca, a već się roztoczuje na palučinu, na klitinki, na atomy, na elektrony i gleda sami początki u mukoch rodzenia. Ja še cešim, že sme Keresturcom mohli dať toto ekskluzivnu programu u smislu novi nečuti virivki, z knjižki, poezija, eseji, už co je to medzižanr, Kviti na pristolje, u ceku nam pririhtovanje 4. tomu Havrila Kostelnika, pozbrani tvori, da sme to tam alvinjali. A muzika našo hosti za Subotice naspravdi ljehla ta muzika i ukazali nam, že oni očigledno, že pestuju i bunjevansku kulturu, ukazuju, že pestuju evropsku švetovu kulturu, muziku, a već idu i u svojemu lokalnomu i prave to ta vjaza među lokalnim i širokim kulturnim spektrom me oduševela i evo tak še čustvujem euforično nješka, zadovoljni, že nam še udalo poprepljetać to ti dva kulturni miljeji, to ti dva viražovanja ljudskog duha i verim, že
Ľudia, ktorí tu prišli pred hodinu i pol, prišli u jednom stanu, a že vyšli tako zbohatší u svojej duši i ljepši. Ovo je zaista bilo jedno divno veče, uživali smo, publika je veoma bila dobra, zahvalna, saslušali su nas svaku našu kompoziciju i nagradili velikim aplauzom. Štvrti tom Kostelnikovih vybraných díloh, písňoch, esejoch i zapisoch mal by buď objavený po koniec toho roku. Za poetesu Ahnetu Bučko-Paparhaji, čija knjiška Osci i čerešnji u ramikoh tohoročnej Kostelnikove ješenji predstavena 14. novembra u Đurđove, Mikola Šanta hvarov, že pripada generaciji 70-ih, ktorá najvece afirmovala rusku literaturu zvonka našoho miljeja. Ahneta na literaturnoj sceni prisutna 5 deceniji i to je i 7. objavena knjiška. Sluhajući je poeziju, mogli sme prepoznat to, co mi navolujeme u našem mentalitetu tipične ruske. Znači, slavijanske u širšem smislu, bo malo pri Njemcoh njet take poeziji, take mehke, obraćene u prirodi na tot sposob, take njižnej, to inšaki narod, inšakovo mentalitetu. A Ahneta, ona subtilna, ona obači jak lebec krydlami zmachnul, ta coška vidzi u tim, ona obači jak še ljenj belaveje i pridava tomu važnost. Znači, obracena je gu prirodi i sebe čustvuje jak sostojnu čast tej prirodi. Kvitnje belavi ljen i njeznac, dzeše zakončuje poljo, a dze počina njebo. Belavi kvet budze za renko, drobne, i budze nošic u sebe toto belavidlo. Kto mu rozkazal nošico u sebe? Bešedujući o knjiški Osce i čerešnji, literaturni kritičar Olenka Plančak-Sakač vyznačela, že smutok prisutni u každej Ahnetovej písni, a tiž tak i stanovisko, že na tim Švece nič nie daremne. Všelijak bi vyznačila sam naslov knjiški, ktorý bars krasni i metaforični, gdje zlučene osce, ktoré džobe i čerešnji, ktorí krasni červeni u svojim plodu davaju život i predlužuju naš život, a osce to co džobe, co zdohaduje na bolj, crpenje, na vojni, na trapezi, ktorý človek pre život noši, i o tim šitskim Ahneta u tej najnovšej zbirki svoje poezije špiva. Znači i o krasnim, ali i o hevtim, co bolji i co žalostne. Všelijak bym vidvojela jej pismi o starosci, ktorí ritki u ruskej literaturi i ktorí prekrasni, a za jej poeziju bym povedla, že je na šlidu prosedeoh literaturnih Ani Ahmatovej i Marini Cvetajevej u švedovoj literaturi, a u ruskej literaturi ona stoji pomedzi optimističnu i polnu života Irinu Hardi-Kovačević i melanholičnu Nataliju Kanjuh, i stoji tvardo u tej literaturi, i to njeljem za 100. najnovšu zbirku poezije. Sama poetesa hvarela, že život má dva boky, krasni i hevtot, ktorý še zabúva, preto da skeľo roky nebula prisutna na našej literaturnoj sceni. U človekovim životce, kedy postoja veľo važnejší stvari, nažalj, jak co poezija bo ih varja, že keď čud zela vec poezija cihuje. Uglavnim u tej knjiški ostatnji, ktorá nosi naslov Osce i čerešnji, otpriliki mož najs, že preco nje bulo 5 roki. Pričini, ktorí uglavnim boli taki životno prelamni i češki, i nazberala som dajaki 150 pisní, 100 našli u tej zbirki, a
Hej, drugi pričekajú druhý časi. Literatúrny večer so s dvoma špivankami, Cicho Cihše i Čajki, zbohacela Ana Rimar. Kombinácia poeziji i muziky obezpečila príjemnú atmosféru u prostorijoch kulturno-umetnického društva Tara Ševčenko, ktorý bol domašni tej časi tohoročnej programi Kostelnikove ješenji. Słucham pripovedky, co s vitrom šeptajú, keľo skromnosti u sebe skrývajú, keľo skromnosti u sebe skrývajú, keď na nich opatrí. Dobrý zvona, inšak teraz všetko už menší koná, len to polí istý a i starý zvona. Pred mojím oblakom vysoký to polí, keď se zasúši a šerco zapálí. Pred mojím Keď slovo o online medijoh, švitkost posilanja informaciji, povedzme o najnovših podijoh kotri u vjazi s terorističnima napadami u francuskim hlavnim horodze, potvrdzuje superiornost tih medijoh, ali je ukazala i na nedostatki. Informaciji še švitko rozšireli po calim Švece, ali je diskutabilne, bulo či su točni i prevereni. Prave o novinarskej etiki bulo slova i na dvodnjovej edukativnej robotnji za novinaroh i redaktoroh, ktori informuju po ruski. U organizaciji Novinarske asocijacije Rusnacov u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacov 12. i 13. novembra organizovana je edukacija za novinaroh i redaktoroh, ktori informuju po ruski. Seminar pririhtani u sotrudnictve za Novosadsku novinarsku školu, a prepodavače buli profesore za oddilu za medijski studiji Filozofskog fakulteta u Novim Sadze. O kročajoh u vyhľadovackým novinárstve bešedovala doktorka Dubravka Valič-Nedeljković. Думам, že такі едукативні семінари bardzo необходні všetkým novinárom, котрі не закончили деякий факультет сумовязі з медіями, takže ja bardzo zadovoljna za tu i včeranšu i dneškajšu robotnju. Які теми сте мали, ktorá ci bola najinteresantnejša? Mne prešvečljivo najinteresantnejša bola u vyhľadovackim novinarstve. Pogotovo, že sme mali i robotnju na ktorej sme museli rješovati zadatki. Takže to bolo vyvolanje dakle za mne.
Vyvolanie za každého novinára to informovanie o kríznych situáciách, jak sa to prešlo ročný vylivy, tohoročná migrantska kríza i drugi nešćesa, o čim bešedoval dr. Vladimir Barović. Mamy taki, da powiem, niezwyczajni podій, o których dość delikatno informować. I oni kladu i novinara do okremne stresnej situaciji, njeljem, že bi mušel napisati podatki i pod polnu informaciju o tim, že co se slučuje, kto aktere pođe, ali on ne može vyključiti svoje emocije i ostati zaštićeni baš potpolno od pliva takih negativnih pođijah na jeho zdravje, na jeho robotu. Bez ohľadu na počeškosti, s ktorými sa novinári stretajú na terénu, oni musia počitovať novinárskú etiku, jak u tradicijnih, tak i u online medijoh. Novinar mora na isti način i sa istim... Novinar się gujanjem osobom musi odnosić z jednakim počitovanjem, kada co o njih objavljuje na online medijoh i tradicionalnih medijoh, a tiž i kad ih kritikuje. Často še na online medijoh obehuje so s časom, namaha še obehnúť svojich konkurentov. Ponežemu na tých medijoh konkurenti hraždanja, ktorí môžu švitko prek Twitter i Facebook naloha objaviť odredzenú informáciu, ale bez ohľadu na svoju švitkosť. Novinar muši voditi zrachunka o tých etičných normoch i vše muši informovať o interesu javnosti i za javnosť. Vše je svecej novinarov, ktorí zakončili novinarski fakultet, da vše menje etiki, bo rahuje se, že jedna velika čast novinarov u prešlosti u stvari boli ľudia zo drugih profesijov, či su prosvjetni robotniki, pravniki, ekonomisti i tak dalje, ktorí nemali znanja teoriji ni zo novinarske etiki. Nješka postoji take znanje, ali jest i jedna velika zavisnost šitskih novinarov od ekonomskih uslovija roboti, znači ih statusa, i to sigurno že u velikoj miri vplivuje na etičnost šitskog toho, co se objavljuje. Okremna etičnost pod znakom pitanja, kad u pitanju informovanje prek portaloh i na internetu, gdje se može i plasovac bar zvelje informaciji, švitki predsjek informacijoh i tu preporuka, že bi še novinare zašljem še ohradzeli i zaščiceli i že bi še trimali točnih informacijah preverenih. Popri preverenih točnih informacijah novinare treba, že bi vodzeli starost i o čistoti ruskого jazika, o čim na seminaru bešedovali Sofija Nikolajević i Daniela Lovas, lektorki u programi na ruskim jaziku Radio Novom Sadu i televiziji Vojvodini, a tiži Blaženka Homa-Cvetković z ruskого slova, ktorá obrobela temu jazični dvojenja, jazik u medijoh na ruskim jaziku. Prez svoju ročnu lektorsku praksu obačala sam že še novinare najbaže dvoja u hasnovanju pripadkoh, znači u morfologiji, potim u pohrišnim hasnovanju prislovnikoh i primenovnikoh, potim doše hasnuje pasivni konstrukciji teraz pod plivom interneta, pod plivom šitskih zbuvanjog i istog z politične i društvene scene, ktorí uglavnom primáme zo srpského jazyka. Takže bardzo zveľo nejasný, dvosmyslovo, dlhoký slova, veľa šakasnujú pleonazmi. Jednostavno, z toho všetkoho vychodíš, da kedy čitatelj alebo sluhač ne može razumjeti, co u stvari jeden novinar chce povesti. A všetky teme interesantne taký spôsob, potom napríklad mediji prez društveni mreži i tako, da su dom, že to bardzo aktualni temi, jagodi prethodni temi, ktorí boli, povedzme, u kriznih situacijoh. To ti roboti je bardzo važni, pretože še nješkajše novinarstvo dakle rozlikuje i bar še nahlo rozvilo prek društvenih mreža i drugih medija. Takže u principu šitsko ostalo iste, ali jezišće velju toho kolo tih tradicijnih medijov, co še nove zjavelo. I bardzo važno, že bi se šitsko to povjazalo do jednej funkcionalnej calosti. Preto tu bardzo važnu ulohu maju starši novinare, ktorí majú svoje roky iskustva za sobu, ali i mladih, ktorí prosto žiju za tu novu tehnologiju, ktorá se rozviva. Dvodnjovu edukaciju ruskih novinarov i redaktoroh potrimali Nacionalni sovid Rusnacov, odnosno jeho odbor za informovanje i odbor za službene hasnovanje jazika i pisma. Почитувани патраче, здогаднеме вас хтори прилоги се hodni patric po konjec emisiji.
Voljel bym, keď by sme veci nebešedovali o nasilstve, ale o sportu, kultúri i mladeži. I tedy budeme znať, že sme zakončili s nasilstvom. Od 16. novembra počína z robotu Caritasov centar za sluhanje Nitka. Każdy, keď počustuje, že ma dejaki problem abo ma potrebu, že by ho dahto vysluhal, može še javic od 20 po 22 hodin od ponzelku po sobotu. Як со то і розумліве у таких нагодах, результат був у другім плану, а футболери odbavili zmaganje u opuščenoj atmosferi. No, keď by še patrelo ljem na rezultat, Bikičanje nje buli dobri domašnji, bo pobedzeli zos 5-1. Toticu nje naščeveli ješenjski tideň modi, nje vidzeli interesantni reviji mladih dizajnerov, kotri žadaju ohabit šlijed u tim Švece i tak potvrdziť svoje mesto u njim. Tu slovo o tak volanej visokej modi, ktorá najčastejšie nie prilapljiva u každodňovým živoce. Nasilstvo predstavlja každe spravovanje, kotre ma za cilj da koho narokom pokaličic abo zadac bolj, psihični ljebo fizični. Toho tižnja školjare gimnaziji Petro Kuzmijak u ruskim keresture mali na hodu doznac rižni sposobi jak prepoznac nasilstvo. Aleksa Janković z Oznišu pred 4 rokami okončil samozabojstvo posle dlhšoho maltretirovanja od svojich parnjakoh. 4 roky posle jeho samozabojstva na internetu porušana peticija, že bi še vyhlásal tak volani Aleksov zakon, kotri bi sankcionoval parnjacké nasilstvo u školi. Školjare Keresturske gimnaziji i členi školjarskog parlamentu znjemireni pre taki podiji otrimali prezentaciju svojim parnjakom o Aleksovim zakonu, a potim školjare potpisali elektronsku peticiju, že bi še tot zakon i usvojil. Da li si već ranije čula za Aleksin slučaj i za Aleksin zakon? Nisam. I šta misliš o svemu tome? Sada kada si čula na toj prezentaciji o tom slučaju, kakvo je tvoje mišljenje i ti si učenica? Pa mislim da nije u redu prema njemu i nastavnici ni direktorica, niko nije pravilno postupio. Ti školjar gimnaziji slučavalo si še da kediš i vidjel že da to bol pod nasilstvom, ljebo slučalo što to tebe konkretno da kedi od tvojih parnjakov? Ještě nie. Ale tak jest i na strani gdje še bio i tak jest. Čulši už za taki slučaj, hej? Hej. A co dumaš, dostatočno strogi zakon prinješeni? Hej. To co принесли, hej. Думам, že to nie ušore baš co mu še slučalo šitsko i dom, že to da co najgorše co še može slučiti jednomu školjarovi i dom, že to stvarno bilo da co nije dobre kad prišlo do toho, že bi še hlapec zabil, že bi sam sebe zabil, samobojstvo, dom, že to stvarno loše baras. Škola Petro Kuzmjak jedna z 25 školoh u Srbiji kotra učestvuje u projektu Edukacija Nješka za bezpečnejše jutre. Na edukaciji pod pokroviteljstvom Ministerstva mladeži i sporta u sotrudnictve z organizaciju Tvoja Srbija bilo bešedi o nasilstve, o horotok zavisnosti i o trgovini z ljudmi. Voljel bym, keď by sme veci nebešedovali o nasilstve, ale o sportu, kultúri i mladeži. I tedy budeme znať, že sme zakončili s nasilstvom. Pravda, jeho vše bude tu zeška. Ale náš zadatok, že by sme obraceli uvahu na sposoby, na kotri djeci môžu prepoznať nasilstvo i že by še nasilstvo zoparilo. Prešol odredzeni čas, jak i u domu za školjarov u Keresture bilo nasilstva medzi parnjakami. To je jedna z pričinoh, preco škola zvihla uroveň edukaciji o nasilstve. Każdy školski rok počíname s upoznavanjem djecoch o nasilnictve, o formoch nasilnictva, to što robi na hodzinskih staršinoh, robiše na školjarskim parlamentu, robiše u domu školjaroh, na shatskoh vospitnih grupoh, robiše prevencija, u našoj školi Ševeljo robi prevencija nasilnictva i to z edukaciju, za zbirovanjem znanja i akumulaciju znanja pri školjaroh probujeme, že bi do takove veci nje prišlo. Keďže vi, abo dahto z vašoho okoliska cerpi nasilstvo, važne, že by ste o tim popripovedali s rodičami, profesorami abo javeli policiji. Keďže vi, abo dahto z vašoho okoliska cerpi hodžiaku fajtu nasilstva, najvažnejše, že by ste nebuli cicho.
U Ruskim Keresture organizovani večer prijateljoh Caritasu, na kotrim predstaveni Center za sluhanje Nitka, kotri počina z robotu na jutre 16. novembra u Ruskim Keresture, Novim Sadze i Hornjim Brehu. I co nam teraz? Idź. Absolutno nić. Chciałem z kim pobeszedować. Ja przepomówił utoric. Że to moja opaniała kariera. Centar za sluhanje Nitka, najškvaći. Od 16. novembra počina z robotu Caritasov Centar za sluhanje Nitka. Teraz się suočujemy z niewýhodną ekonomską sytuacją i ludzie ledwo zlučuju koniec s koncom. Međutim, to co u stvari šeko habija z boku, to u stvari duhovna potreba čoveka, a potem u stvari podrazumijem ljubav sprem sebe, sprem bližnjoho, ljubav sprem toho co človek robi, potreba za porozumenjem, že bi ho dahto vysluhali tomu podobne. I prawie u stvari Centar za sluhanje Nitka nastali istotu na miru, že bi smo položali akcent na duhovnu potrebu človeka. Preto bo tedy, keď osoba u takej nevýhodnej situaciji, keď nema potrimovku z boku, keď nema kto da ju vysluha, jakože bi nevýhodna situacija postala ešte horša. Nitka ma svojo telefoni u Ruskim Keresture, Novim Sadze i u Hornjim Brehu. Každe, keď počustuje, že ma dejaki problem, abo ma potrebu, že bi ho dahto vysluhal, može še javic od 20 po 22 hodin od ponedjeljku po sobotu. Postoje osoby, ktorým ťažko navolazi povesť o svojom problému, preto sme u stvari otvorili i mail adresu na ktorú ľudia hodni pisac. Ta mail adresa bude otvorena všetky dni a my u stvari budeme namahať, že by sme u co kraćem roku u stvari odvitovali na ich poruku. Na telefon še budu javljac 18 volontere, kotri osposobeni pomognu s tim kotrim pomoć potrebna. Z volonterami hodno beše dolaz na 3 jazikoh, ruskim, srpskim abo na mađarskim jaziku. Volontere motivisani pojedinci ktorí u stvari žrtvuju svoj čas i sami sebi svoju energiju, u stvari že bi pomogli tim kotri pomoć potrebna. I oni nasampred prešli i obuku, prešli psihološku i duhovnu obuku i na tot sposob u stvari fahovci su na taki sposob, za svojim iskustvom i za znanjem koje zdobuli na obuki. Перше, це потрібно ту стар, щоб чоловік постав свідомий свого проблему. І у стvari, co mi u stvari apelujeme na ľudí, že by nemali predrasudy sprem toho. Odnosno osoba, ktorá postane svідoma svojho problému, ona u stvari suče so strahom, so nervozom, s tým, co bude jutra. I u stvari veli može biti povezan, že to co vola, to nije baš svoje, abo tomu podobne. Međutim, osoba, ktorá pristupi svojemu problemu, to mocna osoba. I prawie preto u stvari nie treba mać predrasudi, ale każdy, kto może być nie widzi východ z danej sytuacji, u stvari treba, že bi navolal i preto bo u stvari za každý problem postoji rješenje. Može biti ono nije idealne, ali postoji. O Caritasovim centru Nitka bilo bešedi sobotu 14. novembra u veljkej vironaučnej sali na tradicijnim večaru prijateljoh Caritasu. Na večaru prijateljoh prisutni buli volontere Keresturskog Caritasu, predstavniki podprijemstvog i združenja kotri pomahaju tej humanitarnej organizaciji. Z rižnorodnima točkami predstavena tohoročna robota tej humanitarnej organizaciji. Каждый вторник имаме стретнуце волонтеров, то порядне, где пробуеме едноставно духовну мацтоту езинитка за слухання, езинитка духовна, która nas pozbiera, i gdje probujeme jednostavno vidjeti vjedno potrebi i naše možljivosti da bismo mogli da se pomognuti. Ali to su najvažnije, to jedinstvo med nami, evangeliju, ktorú preživljujeme, i za s tima očmi vecka i gledame tih upotrebi. Kad mi nemame u sebe jedno sočustvije abo ljubav sprem drugih ljudi, mi ne možemo vidjeti ih potrebi. I preto tu robime nad sobom, že bismo boli ljude na mjeste, ljude u tim hljibokim značenjem, že bismo vidjeli i ljude u potrebi. Toho roku u našim parohijalnim Caritasu evo prišlo do takih premenkoh. Perše, že še koordinatore premenjeli, hej, teraz ja, Snežana Malackova i moj suprug Zvonimir Malacko, teraz mi
odvičateljnino jagod koordinatore. Tu bilo hej, tako i coška nove, bo sme trebali prilapiti všetky ti, da poviem, dlužnosti, kotri boli poteraz, hej, druhým dati, ta še im je tako sprivikavame na toto, ali všelijak, že toho roku naisce velji stvari noviše pojavili, jak co, hej, vybeženci i tak dalje, to ti s kotrima všad jest, da poviem, problemi, iskustva rižni. Omladina isto, hej, bar aktivna, majú svoje, jak si videli na tí programy, majú svoje aktivnosti, zazberujú še, my im, keď môžeme, my im pomáhame kolo, jak čo vari, kolo logistiky. Na koncu programi prisutni mali nahodu opatriť výstavu fotografij o roboti Caritasu od budovanja ta po terašnje aktivnosti. Najkraši časi mojej mladosti uce prevedol ja. Keď oce ljubim i co mi značiš, gdje mojo šerco zna. Krasni šina, jar keď nam rozkvitaš i zapach širiš svoj. Všetkých nás volaš, túľaš u sebe, milivala môj. Šeše plakať i ľúbiť, s tobou naučil ja. Uce som našol moju najmilšiu, prekrasný oka dva. A keďže raz rozídem, ja ostane znaj, tebe już býval, milý valalu, na darunok tebe ju dám. I dražki, co do cego da noha bars dobre zna. Kadzi god pojdem, šeci, že vracam, še na cebu mam ja. Jedných provadiš, druhých vypatraš, s trecima žiješ ty. Všetkých nás ľúbiš, všetkých nás čúvaš, jak ocet rodzený. Šmejaše, plakať i ľúbiť, s tobou naučil ja. Uce som našol moju najmilšiu, prekrasný oka dva. A keďže raz rozídeme, písňa ostane znám. Tebe już bývam, milý valalu, na darunok tebe ju dám. Dám, tebe już bývam, milý valalu, na darunok tebe ju dám. Sotrudnictva medzi valalami i mestami zo Vojvodini i Slovacku nigda nje pretarhovani i najčastejše su na kulturnim urovnju. Jedno take stretnuce otrimane u Bikiću, gdje je označena 30. ročnica fotbalskog klubu zo 100 mesta, a juvilej prikrašeli hosti zoz Gerlachova. Bikić dolhođ male srimske mesto, ali keďže na ňo patri zo sportského uhla, neisce aktivne. Omladinski fotbalski klub Bikić už rokami ima kvalitetnu ekipu, kotra na samim verhu Opštinske ligi Šid. Toho roku sme teraz zakončili skoro 2 týždni ješenski deo prvenstva, zakončili smo na drugim meste. Zadovoljni smo sa našim plasmanom, zaostávame 4 body za peršu ekipu, takže na jar možeme ísť do prvého mesta. Uvidíme, da še teraz prežimo, da se pojačame, pa uvidíme.
budeme patrić, da budeme ešte ljepši nego co sme teraz. Toto, co može bud najinteresantnejše, že u samej ekipi njet Bikičanoh, ali zažljem fotbalere kotri noša dres Bikiču bavja zo šercom. Najveća jež zo šidu, je zbavjačak iz tu okolnih valaloh, recimo z Brkasova je zbavjačak, vecka je z Adaševcog, z Moroviću, z Gibarcu buli isto tak. Takže to glavno što zberame, tu je samo dvome Bikičane baveli, oni se teraz slabše prihodza, glavno u Novom Sadu su teraz. Pre taku mož povez njezvičajnu situaciju u klubu da jedni Bikičanje nje bar zadovoljni. Zažljem uprava i simpatizere namahajuše otrimac klub, že bi še nje zahašel i že bi zazberoval covecej sportistoh. Toto okreme bilo obačljive tih dnjoh, keď označena 30 ročnica isnovanja kluba. Najstarših varja, že poklja voni tu, klub buze funkcionovat. Fotbalski klub OFK Bikić osnovani 3. marta 1985 roku na inicijativu omladinske organizaciji u Bikiću. Uz pomoć mjesne zajednici klub i osnovani. Osnovani kluba je smo imali teren, pa smo bavili na terenu u Privjeri Hlavi, dok še naš teren je usposobi za bavljanje. Pa eto, mladi ljubeli baviti futbol, pa tak sme bešedovali da osnujeme i mi klub, skoro 30 roki, na čolje za Stevanom Bobaljom, ktorý dneška už nažalje pokojni, sme osnovali tot klub. Teraz, keď patríte to 30 roki, jaký boli za fotbalski klub Bikić? Pa nje boli baš ljehki, boli češki časi, ali sme nigde ne dumali da pretarnjeme, da jesu vekši volali, pa ktorý nje mogli da obstanju. Međutim, mi mali sme taki, jer mohol to pojedinac zrobiti za Lješicki, takže sme vytrvali. Jednog roku smo imali dobru tu jednu ekipu i bavili sme tako u kupu. I dobro je ušte nje bavila, jer sem poveže jedan rezultat, koji je bolj tak značni, ne znam či, že sme prešli perše kolo u kupu, pa druge kolo, i da smo bili za Zradničkim, za Šidu, na ih terenu, i ih sme dobili tam, i već posle, jednom, že to za Vojvođanske ligi, sme srecali od jednom, že Slogi za Zrdevijeku i tako troška to bilo, ali to je bilo povedzme najveći uspeh za futbalski klub OFK Bikić za to ti svoje 30 roki dožilo. Opet, diš više u piću, ode. A diš ti Bucko, ja vidi ga, aj Bucka, ko nas kličugama. Hoće ga dati? Neće, a ne može on dati, on je sam, ej! Došli smo danas do jednog lepog kluba koji se u kontinuitetu takmiči od momenta osnivanja do današnjeg dana. Znači nije nam se dešavalo da napuštamo ligu iz ne znam ovih razloga ili oni. Znamo svi kakva je situacija u zemlji, ekonomska, finansijska, izuzetno teška. Ali se mi borimo znači da održimo kontinuitet u igri, a rekao bi i u rezultatima. Mi smo unazad par godina uvek u vrhu tabele i samim tim smo imali uslove da idemo u veći rang takmičenja. Ali pošto to iziskiva malo veće finansijske troškove, mi smo na predsjedništvu kluba doneli odluku da ostanemo u ligi, a taj deo sredstava da ulažemo još za ono što nam je potrebno. Opa, skozeljac, opa, odbrani nešto! Čolni ľudze omladinského fotbalského klubu Bikić odlučili, že bi na krasni sposob označili tod juvilej. Do valalu povolani fotbalere zo Slovatske i zo Gerlachova, že bi zo z njima prez prijateljske zmahanje vozveličali 30 ročnicu isnovanja svojho klubu. Zmahanje medzi Bikićom i Iskru zo Gerlachova počatok iz sportského sotrudnictva, kotre už 5 roki snuje i otrimuješe zo s mestami u Slovatskej, hvari Dejan Bobalj, predsjedatelj Sovjetu mesnej zajednici Bikić Dol. Počali sme 2010 roku, keď sme obnovili našu jazi so našim starým krajom, so s krajom Bardejovske opštiny, odkiaľ Bikičanie pochodza. Naštiveli sme tam da skeľovali, boli sme u Gerlachove, boli sme u Lukove, boli sme u Stebniku i već na všetkých tých valaloch sme napravili nejaké sotrudníctvo. Počím so Stebnikom, s ktorým máme podpísanú toto dohodu o sotrudníctve. Oni nemajú futbalský klub, tak sme već prišli na ideju, že bi to mi porobili s Gerlachovom. Bo z Gerlachova tiž pochodza da jedni Bikičani, jak su Hnatkovo, Ždinjakovo, išće da jedni pochodza za toho valalu.
Jak so to i rozumljive u takih nahodoh, rezultat bol u drugim planu, a fotbalere odbaveli zmahanje u opuščenej atmosferi. No, keď by še patrelo ljem na rezultat, Bikičanje nie boli dobri domašni, bo pobedzeli zos 5-1. Iskra Gerlachov zo Slovenska už existujeme 42 roky. U vás je teraz 30. výročie. No, takže sme bardzo radzi, že ste nás zavolali tu. No a my na oplatku vás zavoláme v lece na nejaký turnaj vašich chlapcoch. No a toto, co ste nám dneška nabili veľo, a my vám to vracíme doma. Som rád, že také daco še udialo, že še podružíme, pokamaracíme še. No len škoda, že naša perša ekipa nemohla byť tu kompletná. To boli to te naše tzv. Dorasienci, hej, 17-ročné. A 4 alebo 5 boli len z tej hlavnej ekipy. No, takže mali také povinnosti v roboce, školy, vysoké školy študujú, tak nemohli prísť. A ani by som, ktoré aj neprišli kvôli tým, znáte, sú problémy s tými utečencami, no tá možno, že dachto še bal aj kvôli tomu. Ale my sme nemali žiadny problém doteraz, prešli sme hranice riadne, nič nestalo. Takže budeme hlášiť na Slovensku, že všetko OK, že riadne sme prešli tam Adzi. Otoka Bikić još dugo godina predstavljati ponos našeg sela, a istovremeno i ponos naše opštine. Označovanje tej okruglej ročnici zakončene zo zajednicku večeru u sali u mesnej zajednici, gdje čolni osobi fotbalskog klubu podzeljeli pripoznanja buvšim fotbalerom i organizacijom, kotri rokami pomahaju klubu. Tohoročni serbski tidzenj modi jak i poteraz pozberal velikih neafirmovanih dizajneroh i tih, co zaljubeni do modi. Moda velim ľuďom predstavlja sposob vyražovanja. Oni najčastejšie prez osobný styl vyražujú ľubov k njej, međutim da jedni ľudia ju udzvihli na višši uroveň. To najčastejšie kreatívni osobi, kotri ľubov k modi vyražujú prez dizajnovanje šmatu. Rozumiše, u tej roboti nie všetky šljepo provadza trendi. Nie znači mi veľa moda, počím neprovadzim ju i nie da co mi bitne, ale z ohľadom za jaku robotu še zanimam, mušim provadziť pre do trendi dejaki, ktorí se nahodza u određenim časom. Povedz mi, co domaš o Fashion Weeku? Bola si da kedy na njim? Bola som teraz u aprilu toho roku, prvi raz. Zanimljive, znači dosta interesantne i думам, že to dobre za mladih dizajnerov, že bi se predstavili širšoj publiki i že bi može biti na taki sposob i napravili neki veći uspjeh. Toti su nje naščiveli ješenjski tidzenj modi, nje vidjeli interesantni reviji mladih dizajnerov, kotri žadaju ohabit šljid u tim Švece i tak potvrditi svoje mesto u njim. Tu slovo tak volane i visokej modi, która najčastejšie nie prilapljiva u každodnjovim živoce. Razlikuje od každodnjove i po tim, že je pravena najbardziej za modnu pistu i nasam služi za promovovanje modnej hiži. Nekako pokušavam sebe da prikažem. Namagam še prikazati sebe u každej kolekciji. Nie ljubela bim, že bim kolekciji boli prebar spodobni, ali že bi še prepoznalo, že to Mona Lacko. Moj zaštitni znak to prosti liniji i daku zakrita tvar, a cilj tej kolekciji, že bi še povjazali navijačka i LGBT subkultura i dumam, že to vidno. Chcela som ukázať spodobnosti medzi tima dvoma subkulturami, politični, socijalni i drugi. Nazdavam še, že toto i naštivitelje obačeli. Inspiracije za toto kolekciju to carovo i šmati zo zecinske i pripovetki Hansa Christiana Andersena, u ktorej car zaljubeni do prestižu, od svojih skrasov vymahal, že bi mu ušili najkrašći i najbohatši šmati. Jeden skravec mu konječno ušil šmati, ali je bez materijalu. Car njemal niž na sebe, međutim on še pišel je kad bi na sebe mal najdragocinši materijali. Taki šmati za tej kolekciji, taki je kad biste njemali niž na sebe. Chcel som, že by boli kus
Previdni, že by provodili liniju cela i z toho boku kolekcija liberalnejša. Za tých, co sú kus konzervatívnejší, máme prekrásny baltský šmaty. Páčiše mi, že všetko rýžnorodné. Co думаш o tim, že Serbia Fashion Week potrimuje mladih lokalnih dizajnerov, takže im dopuščuje, že bi predstavili svoju kolekciju? Lokalnim mladim dizajnerima da prikažu svoju kolekciju. Думам, že nam toto bar značne i že nam je bar potrebne. To potrebne robiť. Думам, že o jeden rok tota scena bude ešte mocnejša. U Novim Sadze toto rozkvitnje, takže i Fashion Week i mladi dizajnere na dobri drahi. Тиждень моди потераз преславил велих неафирмованих младих дизайнеров з нашей жеми, а тижи уж афирмованих странских дизайнеров. Вон през ревии, модно-едукативни роботни, конференции и вистави приближuje моду i modnu kulturu u našim ljudom. Tak 2 raz do roka Novi Sad na 7 dní postava modni horod i raj požitovateljom modi, a velim dizajnerom je nahoda za uspjeh. Počitovani patrače, bolo to všetko, co sme vam pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Reprizu možete patriť z tej noci na 2 hodin i na štvartog na 21 hodinu i 30 minuti. U menu ekipi, ktorá pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.